Na, ay nabiryong, nakailat ka pa ilang kataldawan. Nay nangaton siya inait. Ay, nakaturturo ka pa yung aron tatang. Ay, apo, di mo pa yung pastor na giti baka kas kadakaldeng. Nay, nakatangan na ijayay na mabisbisinan. Ay, kagura pa yung pitatatang. Kapagurayan pa, nagititingwan. Ay na. Kay, anya nga, agin inanapay mga ruda tao. Napuyatan ka na bannog da tao. Ay na, apo, naimbagpay ka nagijay tingwan. Wano dagitay kaldeng. Tano aganak, wano maduda kitaday lakaw, at napakairanudan. Unay mo data pa nagsasao yung tatang. Agpay sumay! Ha! Day talamangan maturog ti paglaingam. Sapay nagrawet ka. Ay na, apo. Nay, apay may akas na ti pa nagsasauyaw. No dagijay kaldeng, tinarawait. Kan umadaw, naragsak kayaw. Hanggang nasyak amangan nga anak yaw. Kasta ti pa nagsasauyaw. Apay, asino ti pudno nga anak yaw? Dagijay kaldeng, uno ba ka?